ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯔꯣꯕꯣꯠꯀꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ All India Institute of Medical Sciences AIIMS Mangalgirida robot Sijinnaduna knee replacement surgery mai Pakna Touri haina Institute of Executive Director Dr. Ahanthim Santana thamlakli. Asigumba anauba technology Sijinnaduna ana layingbagi khudongchaba asi Manipur dasu fanghanningbagi apamba Dr. Ahanthim Santana phongdorakli. Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi director gi Puramba Housingna All India Institute of Medical Sciences AIIMS Mangalgiri gi executive director gi Pubatanatana AIIMS Hyderabad ki director in charge oidiba Dr. Ahanthim Santaga SKTV News ka akhanana unabagi paudamama. Robotic surgery to bui kana basingi manungda yamna accurate oiva yamna thuna post operative recovery to bamadi matam changmagi chang hanthan mana chungbani haina Dr. Ahanthim Santana phongdorakhe akhoi mangi da yam advance oisi orthopedics da haitare orthopedic da knee replacement to oisi koi robot na to re ari am precise oi hana marking point to pre operative to robot to aduna operation da CT scan on box sizinare adegi di robot na operation to on ne accurate and post operative recovery fast way sima mayam pamnaran ado hojiti robot si yam kanari abdominal operation urology si yam kanai da koi gi imanaba heart to si yam jaw and Manipur da sam le ni robotic surgery le da di yan kanan aduga government puto already pesa su jam sang gore patient suppose RIMS se jam charge to ke adu mind to na all India institute su jam charge to na ke sigumba advance yam le khallu raga budi ke yum ni tin ni ga pani Manipur ge loin par ni ge thank you uru Manipur ge ta si ke do Manipur da le yaru ge Amoromda RIMS Imphal da leiriba nephrology cardiology amadi cancer na chungba tongan ba department singda ahen mo chenpham tharabagi tangai fedaba leiri haina su RIMS ki director su oiramlaba Dr. Santana phongdorakhi mahanga director oingai matamda RIMS Imphal da awonba kya puroknaba kanna honaramkhi hojiksu institute asigi Touri singna kanna honaramgani haibagi thajaba lei haiki government of India ji under ki koi healthcare da yam investment away particularly all India institute I say amada di Delhi da amakakung leramani adegi di moina second phase da taruk hengale adegi di hojite slowly mangangiri bibinagar yaksala ga 21 suri in aduna India punamak ta government of India na healthcare sector se am investment on inda ne am tawre ado Manipur ki RIMS su government of India gi ni am pasana tawra bane yam pasana chakole amuka su hena chakole ning bagi wa ta ne kuni tawre kai haini samna ayurveda nephrology hoigira cardiology hoigira natraga cancer gi da akoi Manipur da investment am tawningai am darkar lai aduga koina su tawna su yam honarame adina haujo su am tawrangani na khalli aduga parliament da su ka se koina departmental committee in the rise sabha da koina am haudo mo bane adina healthcare sector Manipur da am phagadan ni aduga RIMS Imphal gi oina hawbadagi post creation to hawdabana khudong chadaba lei adubu anauba wakhalon galonena thawai hakchang yauna honarabadi RIMS Imphal su AIIMS amadagi hena fawa institute orakpa yai honababu leptrabadi RIMS Imphal gi matau AIIMS na tamakpa yai haina su Dr. Ahanthim Santana phongdorakhi all institute high tare ko even the nigrim silong hai mo foundation ho chi hawbada matam da ekta infrastructure ki foundation ni kangdi post creation kan RIMS ki amari je koi post creation to ho da number of post creation to ho da apoi directly chago ko ne ta nurse makta hai re 700 sanction ne to re aji ki bibinagar 600 extra to re adamai to nuclear medicine hai ro apoi nuclear medicine later ne why pe skin lerum dai da apoi nuclear medicine later hai pangok ada kan dia jadi trauma medicine hiring kalau pula mereka hawudagi thadar ki buse si am advantage hawudagi edom foundation si all India institute hiring ni mai package am lai ana roi su lai 45
department lay loin ba hekta hare kan ya kuin yam tang na hare kan surgical gastroenterology nephrology si kan se loin perfect loin da nuclear medicine da kuin kalu ba me am loin lay akwai da hematology oncology medical oncology si yan loin ba yaw da manipur gi Touri ba sin aims gi hendo gradi akwai aims maming thadro ko rims na ai du no do akwai honobado aduna heman gradi aims na pwede gen pugol hakadani ai Touri ai example ji idea do akwai na hen kan chemani da asin wi akwai na dum lit Touri si idea na dum lit to ngam akwai gi manipur na hen kazo ko ri mo nen tamla ka do ana layingi hiram ga mari lena matang machuna ba khusukhulai sing thamduna lamdam asidasu afaba healthcare service pangan bai basi mipum khudumaki apambani miyam gi apamba sing thabak ton thong nabagi damak all india institute of medical sciences aims kumba maming leraba institute singda kadi karamba thorang sing pakhat libage amadi karamba thorang sing lamdam asida phanghanna ba kari thabak pakhat pa yabage habasi yengsun bagi tangai fedabaleri SKTV news ki damak pauram jariba khetrumiyum premchan Imphal